Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeye. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose ngikhuluma naye. Bakithi-ke ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqoqo. Ngiyabona-ke bakithi nepage liyakhula, ngiphakamise nje ukubonga kakhulu, kodwa futhi ngiphinde futhi ngithi labo bakithi abaqalayo ukubona leli page lethu namhlanje, ngithanda ukuthi nje bamukelekile, abangene bahlale phansi banethezeke. Nanokuthi okunye-ke futhi ningakhohlwa-ke bakuthi nenokuthi ni-subscribe niphinde futhi ni-like. Ayike namhlanje bakithi akukho okutheni engingasho ngithi ngizokusho noma ngithi ngiphethe namhlanje, kodwa ngizothanda nje ukusho ukuthi bakithi siyazi ukuthi unyaka kade uphelile, usanda kuphela manje, sesiqala omunye unyaka, sibuyile ngonyaka odlulile sibuyela amaholide emakhaya. Khona ukuthola ukuthi mabebuyile emakhaya babuya kabili ngonyaka, abanye uthola ukuthi umuntu ubuya kanye onyakeni, kodwa esengishola ukuthi abanye uthola ukuthi namanje abakavuli ngisho emsebenzini, angithi yabona. So namhlanje ngizothi kulabo abatholile ithuba lokuthi babuyele emakhaya noma babe semakhaya ukuthi Nkosi yami-ke akukhumbule labantu-ke abakungamele, akukhumbule nje emagcekeni, ukhumbule amakhehla kini, ukhumbule izalukwazi zakini, kuyobakhanyisela izibane, kuyobaphe nje izithebe-ke kujatshulwe egcekeni-ke kube mnandi. Nanokuthi ayikho into ebaluleke njenganaleyo bakithi, ayikho into ebaluleke njenganaleyo. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe omunye uzothi mina ngiyakwazi ukuthola ithuba kwesinye isikhathi, ngikwazi ukuthi ngiyokhanyisa izibane Entabeni, ngikwazi ukuthi ngiyokhanyisa izibane Emfuleni, kodwa mawutholile leli thuba lokuba sekhaya, ucele unyaka uqala ke ubajabulisa abantu bakini abangasekho, ubanikeza isithebe, ubakhanyisela izibane, ubapha ukudla. Yebo kona angisho ukuthi njengoba kuqala unyaka ngithi enzela abantu bakini abakungamele, ubenzele ukudla, ubenzele yonke into, bese ucela izinto ukuthi vele iyona ndlela okwenziwa ngayo njalo. Ngisho ukuthini mangisho njalo? Kuba kukhona omunye umuntu okuthola ukuthi nje yena ukwazi ukupha abantu bakubo izithebe, abakhanyisela izibane njalo ngoba nangu kukhona njalo into ayifunayo, akakholelwa ekutheni ufunakala abantu bakini ukwazi ukuthi ubaphe izinto noma ubaphe ukudla, ngayi ngoba nanku kukhona olindele ukuthi wena bakwenzele bona, kodwa ufunakala kube yinto ufunakala wazi ukuthi nje abantu abadala bayaphiwa ukudla, bakhanyiselwe izibane, amakhehla kini anikezwe isithebe. Ngifuna ukusho njalo nangale ukuthi kufunakala kuzokube khona into ozoyicela, kodwa unyaka nje uqala ake sikwenzeni bese sicela nje, sizicelela unyaka wonke, ngoba bakithi abantu abaningi asihlale emakhaya, sihlala kude, kodwa labantu abasembethe noma lamadlozi asikhulisile asigada ezintabeni, size sikwazi ukuthi sibuye emakhaya, basigade ezingozini, basigade ezifweni, basinqobele nezitha bakithi. So namhlanje ngizocela ukuthi ake sibakhumbuleni bakithi. Nosehambile Nkosi yami, othi mina awuNkosi sengihambile ekhaya angisekho, kulungile lapho khona, noma ngabe uyakwazi ukuya Entabeni, noma ngabe uyakwazi ukuya emanzini, kodwa nje ake senze ukuqala nje ke sithintene izinto zabantu abadala, uqala unyaka esinyakazisa abantu abasembethe, khona uzothi mawuqala unyaka uqhubeka uthi ubheke ezansi izinto zethu, mhlawumbe bazokwazi ukuthi basikhumbule, bakwazi ukuthi basikhanyisele nezinto eziningi. Yiloko nje bengifisa ukuthi ngikhulume namhlanje. Ngiphinde-ke bakithi ngizocela-ke futhi ukuthi mangabe kukhona loyo naloyo onesihloko esithize ofisa ukuthi sikhulume ngaso, ukuthi asibhale khona lapha ezansi, noma athathe inamba yami angisendele uWhatsApp ukuthi gogo isiphi isihloko mina ebengifisa ukuthi ukhulume ngaso, khona-ke sizokwazi ukuthi bakithi si-share ulwazi. Okay, ngingakhohlwa-ke bakithi-ke kunenkonzo la bakithi since unyaka uqala ebengifisa ukuthi onesifiso sokuthi abe yingxenye yayo lenkonzo sizoxhumana naye, kodwa
ngisazonitshela kahle kahle ukuthi nene kobe kuluphi usuku ukuthi njengoba uqala unyaka ke sihambeni sentabeni ke siyokhuleka siyomemeza izithunywa zethu bakithi siyomemeza abantu abasembethe sizobe sinanezinsuku lapho esizobe singadlile ngazo esizobe sizile ngakho ezobe sizile ukudla lapha siyocela nanokuthi enene khona okuthola ukuthi umuntu yena akakazi omunye afisa ukuya entabeni athi mina gogo ngiyafisa ukuya entabeni kodwa ngikaze ngiye entabeni nanokuthi angazi ukuthi mangifika entabeni ngizofika ngithi ngenze njani ngifike ngiqale ngenze njani nanaleli ngelinye lethuba ke lokho ukuthi umunye abone ukuthi masifika entabeni sifike senze njani yebo siyakhuleka kodwa futhi kwenziwe njani sibe sifundisana ukuthi okay akusenzeni ukuthi akwenziwe ukuthi yebo phela abantu abafanike bakithi ngoba phela kwesinye isikhathi omunye umuntu ukakhuphukela entabeni athi mekhuphukela entabeni usuke vele abantu bakhe kunezinto asuke bemtshengise zona bona ukuthi cha mawufika lapha entabeni sicela ufike usenzele u1 no2 no3 no4 noma ufica uthina ofika usasifikile wena bese wenza u6 no7 kodwa akusibona bonke abantu othi mengabe kumele ukhuphukela entabeni besetshelwa ukuthi mefike entabeni afike enzeni angithi yabona esengishilo ukuthi ngalelo suku ke okuyenze ukuthi ungazi kodwa masifika lapha sobe sesifundisana noma ngabe ukuthi ikuphi efunakala kwesinye isikhathi okulungile ngokwami ukuthi masifike entabeni engathi ungenza kanje wenze kanje bakithi so nje ngisazoyikhipha kahle imininingwane mayelana nalo indlela le esizohamba ngayo sentabeni ukuthi iluphi usuku nezinsuku esobe sizifastile futhi ukwazi ukuthi nginichazele kahle ukuthi zobe zingaki izinsuku esobe singadlile ngazo kuleso sikhathi leso ekuzobe kuyisona esoya ngasentabeni senkonzo. Ngithanda ukuthi nje namhlanje ke bese ngima lapho ngiphinde futhi ukuthi ngibakhuthaza abantu ukuthi bakithi asikhumbuleni abantu abasembethe asikhumbuleni abantu basemakithi njengoba unyaka uqala asikhumbule labo basemsamo sibenzele izinto ezithile sibakhalisele ibani sibanike isithebe sicela unyaka uqala ukuthi amadlozi ethu noma amathongo ethu ukuthi ake asibheke athimedla njengoba sesibakhanyisela ibani sicela ukuthi njengoba sesinikhanisela ibani ukuthi nani bese nisukuma nizosikhanyisela ibani nathi kukhanye empilweni zethu ukuthi njengoba sininikeza ukudla ukuthi nidle nisuthe mase nidle nasuthe bese nisukuma njengoba sininika lokudla sinipha amandla ukuthi nani nikwazi ukusukuma nibuye nathi bese nisikhumbula nizosikhanyisela lapho sidinga khona usizo bakithi nani niyazi ke bakithi ukuthi uma ngabe ungenzi kahle kubantu abangasekho nawe futhi angeke bakwazi ukuthi benze kahle kuwena noma empilweni yakho isona sikhathi ke leso ukuthi awukuthi mawuqala unyaka nje nawe kuyobheka abantu abakwembethe ukuze nawe bezokwazi ukubheka unyaka sazi ukuthi unyaka ophela sinjani kodwa ake sihlalele nethembeni siphinde futhi sikhumbule ukuthi uNkulunkulu unamandla singakhohlwa umkhuleko bakithi ngakuqhelele nje lonyaka bakithi kuphele ubuvila bokungafu ake ukuvila nje bokunqena lento yokunqena ukukhuleka ake siyekeni bakithi ayikithi mayekufika ubhukule ngenkani ukhuleke umemeza uNkulunkulu wakho ngoba mina ngeke ngithi ayikho into esingayenza uma ngabe singezobeka umkhuleko phambili yonke into yenzayo umemeza uNkulunkulu wakho wena okholelwa kuyena ngizothanda ukuthi namhlanje ke simeni lapho so